Zdravo živo svima, dobrodošli na KZN Ekološkog ustanka. Tema ovog obraćanja jesu zapravo strane ambasade koje se direktno mešaju u ono što je unutrašnje pitanje Srbije kad je reč o ovom projektu Jadar Rio Tinto. Dakle, ovde preko puta nas je Andrićev venac i svi znamo da tu postoji jedna fontana, koja je zapravo fontana želja za gospođu Anku Konrad, nemačku ambasadorku, gospodina Fergusona, engleskog ambasadora i gospodina Kristofera Hila, koji unutra ubace novčić, požele želju, naravno tu je i Rio Tinto, a onaj ko sedi unutra, to je predsjednik države Aleksandar Vučić, im ispunjava te želje. Sramota je da predsjednik države bude najveći lobista kompanije koji za cilj ima proterivanje ljudi iz doline Jadra. Dolina Jadra, ta čarobna dolina je dolina koja nas hrani i Aleksandar Vučić je prvi predsjednik kome je palo na pamet da svoj narod raseljava, a taj narod nas hrani, kažem, to su srpski seljaci. To do sad nikom nije palo na pamet, da ima iole hrabrosti. Onaj ko se hvali da je mnogo hrabar, onaj ko nas optužuje da radimo za strane ambasade, rekao bi ne, i Anki Konrad, i Kristoferu Hilu, i gospodinu Fergusonu. Dakle, pogledajte ovi ljude koji stoji iza mene, da li mi ličimo na strane plaćenike, da li mi ličimo na nekog ko je protiv svoje zemlje. Mi smo ovde da jasno uputimo poruku svima, da Srbija neće dozvoliti da dolina Jadra ostane bez stanovništva i bez svoje plodne zemlje i da pozovemo narod da bude spreman na blokade i pruga i puteva i da ćemo ih čekati i na mostovima i na njivama, svuda gde se bude pojavila ta njihova mehanizacija, je smatramo neprijateljem. Ovaj projekat ima elemente fašizma. Da je neko Hitleru rekao da li je za to da se Srbi proteraju iz doline Jadra, a da se za potrebe nemačke vojne industrije, nemačke automobilske industrije kopa litijum u Srbiji, on bi bio oduševljen tom idejom. Da dobro razmisle svi oni koji se zalažu za otvaranje ovog rudnika, šta će se dogoditi ako bude se nastavilo sa hapšenjem Zlatka Kokanovića. Lako je Aleksandru Vučiću da čoveka, oca petoro dece, čoveka koji proizvede 100.000 litara mleka, razvlači sa svojom policijom i trpa ga u maricu. To do sad niko nije radio, mi ćemo zdušno stati u odbranu Gornjih Nedeljica. Cela Srbija mora da stane, da brani te ljude, da brani Gornje Nedeljice, jer Gornje Nedeljice jesu simbol onoga što nas tek čeka, jer nije samo Tinto. Ovdje je planirano da riju mnoge druge kompanije, ovdje ispod ove zemlje ima nikla, ima bakra, ima zlata, to je sve ono što je već Vučić dao i Kinezima i svim ostalima koji su ovdje došli, a to je ono što pripada svima nama. Osnovno pitanje je čija je ovo zemlja i sve što se nalazi ispod nje. Sad ću dati reč koleginici Nestorović koja će vam reći šta bi mogli dalje da se radi i kakvi su planovi dalje borbi u pravcu razvoja eventualne izmene prostornog plana u kome je planirano po nacrtu ovog postojećeg 40 rudnika. Dakle, 15% teritorije Republike Srbije je planirano za preoravanje. Eto, toliko za sad. Izvoli, Danijela. Dobar dan svima. Pa evo, Ćute je otvorio temu upravo vezanu za jedan jako bitan planski dokument, a taj dokument je praktično krovni i praktično ustav u ovoj oblasti, a to je zapravo dokument sa kojim svi ostali regionalni planovi, planovi posebne namene i lokacijski uslovi moraju biti u skladu. Naime, kao što svi znate, postoji nacrt zakona o prostornom planu Republike Srbije za period 2021-2035. Taj nacrt zakona nikad nije ušao u skupštinsku proceduru, naravno nakon javnog uvida, veliki broj primedbi što civilnih organizacija, što naravno samih opozicionih partija, što građana je urodio plodom u tom smislu i tu je stopiran negdje i zaustavljen u samom ministarstvu taj nacrt zakona. Ono što je zapravo naš predlog je ponovno otvaranje javne rasprave, dakle inicijativa da se šira društvena javnost uključi i pita zapravo, kao i same lokalne samouprave, odnosno građani koji žive u tim područjima gde su predviđena zapravo rudarenja i iskopavanja raznih ruda, ne samo litijuma, već i urana, pošto naš predsjednik kaže da mi nemamo tu rudu, zapravo imamo u ovom prostornom planu, to i piše, i da se zapravo meštani i građani pitaju da li žele takve rudnike, po koju cenu žele takve rudnike i koliko će to oštetiti životnu sredinu na tim područjima gde su predviđeni ti rudnici.
U tom smislu bih pozvala, dakle, sve opozicione kolege da učestvuju u, naravno, ovoj inicijativi, da se ponovo otvori javna rasprava ovog nacrta zakona kako bi konačno definisali da li smo mi zapravo rudarska kolonija ili smo mi zapravo nezavisna država koja samostalno odlučuje o svojim strateškim sirovinama. Kao što znate, pored toga što nemamo ovaj planski dokument, takođe nemamo ni strategiju upravljanja kritičnim sirovinama, naravno tim rudarskim i mineralnim sirovinama. U tom smislu bih pozvala Vladu Republike Srbije, koja se stalno busa u prsa o povećanju BDP-a i naravno o povećanju rasta, ne znam ni ja čega, već privrede, poljoprivrede i tako dalje, da konačno donese strategiju razvoja u smislu strateškog upravljanja mineralnim sirovinama. Da li smo mi kao država sposobni da sami upravljamo svojim mineralnim sirovinama i sami upravljamo rudnicima na tim određenim lokacijama, naravno ne po cenu ugrožavanja životne sredine i građana koji tu žive i ne, naravno, protivno interesima tih građana, ili ćemo sve dati stranim rudarskim kompanijama i postati zavisna država, odnosno kolonija. Tako da u tom smislu, pored ovog nacrta i ove inicijative, ja bih ujedno pozvala i sve svoje opozicione kolege da se izjasne. Mi smo naime pre nekih 20 dana pustili u skupštinsku proceduru predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarskom i geološkim istraživanjima u smislu trajne zabrane istražnih radnji, iskopavanja i prerade rude litijuma i bora. Naravno, očekujem, neke sugestije su već stigle, u tom smislu očekujem da ćemo u najskorije vreme imati konačnu verziju tog predloga zakona i taj predlog zakona je upravo vezan za inicijativu formiranja Fronta za odbranu Srbije. Čak su nam i neke ekološke organizacije koje se pitaju i koje imaju dosta veliki broj pristalica, dale pozitivno mišljenje i pridružile se ovom frontu. Hvala. Ako ima nekih pitanja. Hvala. Jelena Kikić, Televizija Nova. 2 pitanja. Što se tiče stranih ambasada i ambasadora, zašto to tretirate kao pritisak na Srbiju, a ne možda kao dobronameran savet, s obzirom da oni svaki put kažu da je litijum enorman potencijal za Srbiju i da će svakako narod u Srbiji biti taj koji treba da bude pitan da li ga hoće ili ne? To je prvo pitanje, a drugo pitanje se tiče četvrtka. Možda za Danijelu, koji su mehanizmi, šta mogu da urade političke partije, a šta mogu da urade sami aktivisti koji su najavili dolazak u 8 ujutru u slučaju neke odluke koja neće biti u interesu ljudi koji žive u dolini Jadra. Hvala. Kada Anke Konrad kaže da je srpski litijum nešto što je neophodno za razvoj Nemačke i Evrope, to jeste pritisak, direktan pritisak, pre svega na ljudi iz Gornjih Nedeljica. I poruka za gospođu Konrad da Srbija nije Lidl, to je drugstore, da možda se uđe u nju i da se bira šta joj volja. Srpski litijum se nalazi u dolini Jadra i to treba bude jasno svima. To je osnovno pitanje, čiji je to litijum, čije su to njive, čije ovo vode, čiji su prirodni resursi, naši. To mora bude jasno i Vučiću i svima onima za koje on radi. Navalili su svi, ceo svet, najmoćnija kompanija, 40 milijardi evra teška, najveće svetske sile, Vučić, cela vlada, cela ta ekipa navalila na male Gornje Nedeljice kao da je to sad najbitnije i pričao o nekim milijardama o litijumu kojim je popio um. Treba da znaju, desit će im se barikade, desit će im se blokade, već sam rekao, znači mi ako nabrojimo Gornje Nedeljice, onda nismo ni zaslužili da živimo u ovoj zemlji. To je naše i nema šta bilo ko da se meša u to. Naši su Vučića za partnera, naši su lošeg partnera, može lako da se desi da kao i pre 2 godine odustanu od toga pod pritiskom javnosti. Ja mu obećavam da ću ja prvi ponovo blokirati prugu i viđen sam za to, nemam nikakav problem da me hapsi, već je to radi, imam debele iskustva u tome od Stare planine pa na vamo i pozivam sve da se spreme na nešto se zove ustanak. To je ključna reč, pobuna je ustanak, a ovo jeste pritisak na Srbiju. To je odgovor. Evo odgovor i na drugo pitanje, s obzirom da nismo videli šta je zapravo pokrenuto pred Ustavnim sudom, ali imamo neke indicije da se radi o zahtevu, inicijativi ili zapravo
možemo slobodno da kažemo, nekoj vrsti pravnog akta kojim je ne samo Rio Sava ili Rio Tinto, već to može biti jedinica lokalne samouprave, pokrenula postupak za ocenu ustavnosti odluke vlade o ukidanju projekta Jadar. Ja sam juče pomno pratila, kao i svi vi, i izlaganje sudije Zorana Ivoševića i Vide Petrović-Škero, kao i našeg kolege Save Manojlovića. Ono što je ključno i što je poruka svim građanima koji će doći u četvrtak, ja bih vas zamolila da ne šaljemo samo sliku pritiska na sudije, pritiska na pravosuđe. Mi ne želimo ništa osim da sudije Ustavnog suda sude u skladu sa Ustavom, jer to je najviši pravni akt, a oni su upravo postavljeni tu da donose odluke koje su u interesu svih građana Republike Srbije. Takođe bih zamolila sudije Ustavnog suda, s obzirom da je javnost u radu zagarantovana, da se obrate danas, koliko već danas, da ne bude kasno, svim građanima Republike Srbije i saopšte da li je ova informacija tačna, ko je predao taj zahtev i da li je ta odluka već urađena. Ako je ta odluka urađena, onda su sudije Ustavnog suda krive za ovo što će se desiti, a to je zapravo zajednički sa Aleksandrom Vučićem državni udar, jer se radi protiv interesa građana Republike Srbije. I samo da se nadovežem, ali postoji možda neki iz Rio Tinta kažu da oni koriste sva pravna sredstva, da obraćali su se Upravnom sudu. Jel postoji možda tu neki način da se dođe i do Ustavnog suda i onda da Ustavni sud sam, bez ikakve inicijative, odlučuje o tako nečem? Da, koliko znamo, Rio Tinto je, odnosno Rio Sava, pokrenuo 9 upravnih sporova pred Upravnim sudom. Moguće je da je neki od tih sporova rešen ili je dovoljno razjašnjeno činjenično stanje, što omogućava Ustavnom sudu da u skladu sa članom 52 Zakona o Ustavnom sudu reši sam, bez pokrenutog zahteva, odnosno da donese tu odluku bez otvaranja i donošenja rešenja o pokretanju postupka. Dejan Zlatanović, Srbin Info. Kad je u pitanju tema litijum, imamo sada i hajku na novinare. Srđan Škoro je izneo svoj neki stav, napadnut je toliko da mu se preti zatvorom. Istovremeno imamo i pretnje da se ugasi jedna od retkih opozicionih televizija, kao što je KTV Zrenjanin. Pa kako komentarišete te napade vlasti sad i na novinare? Hvala. Kad je litijum u pitanju. To je tek početak, ništa novo. Ja sam rekao još pre godinu dana, samo je pitanje ko je sledeći Slavko Ćuruvija u ovoj zemlji. Imamo posla sa tipovima koji ne prezaju od toga, evo, vaš kolega Jovanović iz Grocke. Čovjek živ, spaljen, zato što je rekao istinu. Izgorela mu kuća. U takvoj zemlji živimo. Oni su spremni na sve. Što se tiče dalje borbe, to sam zaboravio da kažem, dalje borbe i načina borbe, treba da pozovem sve na jedinstvo. Što se ekološkog ustanka tiče, štab, vrhovni štab koji će slušati ekološki ustanak nalazi se u Gornjim Nedeljicama. Tu borbu treba da vode autentični ljudi, oni koji se nalaze u Gornjim Nedeljicama kojima preti raseljavanje. To su Zlatko Kokanović, Seos, Nebojša Petković, Marijana Petković, to su ljudi koji ćemo mi slušati. Ono što Vučić želi jeste ponovno da nas razjedini. To ne sme da se dogodi ovog puta i svako ko misli da ovu borbu vidi kao ličnu borbu ne radi u interesu te borbe. Toliko. Upravo vezano za to pitanje napada na novinare, pošto čujem da je Više javno tužilaštvo pokrenulo, odnosno ispituje dokaze vezano za to da li je Srđan Škoro počinio krivično delo u tom smislu, onom svojom izjavom, ja bih isto tako zamolila i Više javno tužilaštvo da ispita i navode svih tih njihovih tabloidnih medija, kao i Aleksandra Vučića i Ane Brnabić, koji su onoliko ružnim rečima napali, targetirali porodicu Kokanović, porodicu Petković, koji su praktično te ljude stavili na stub srama, izložili javnosti, jer ovde svako onaj ko se usudi da govori istinu je osuđen bukvalno već unapred. Tako da u tom smislu Više javno tužilaštvo treba da reaguje i da ispita navode i onoga što govore tabloidni mediji, odnosno urednici tabloidnih medija o ovim čestitim i časnim ljudima.